Dobar dan ljudi, dobro mi došli u novi video. U današnjem videu imam nešto novo za vas. Imat ćemo jednom sedmično failove sedmice, to jeste najsmješnije videe sedmice ili padove ljudi ili nešto i reagovat ćemo na to. Tako da imat ćemo svake sedmice bar jedan video failova gdje ljudi se blamiraju, gdje ljudi padaju i da im se malo smijemo. Uglavnom, nećemo puno dužiti, odmah ćemo krenuti sa videom. Nadam se da će vam se video svidjeti. Ukoliko vam se svidi video, ostavite like, subscribeujte se na kanal da gledamo još više i još boljih videa. Come on! Oh! Šta je ova pokušala? Liam! Holy Jo, kjer u kečerima. Vidi ovog invalida. U glavu. Vidi ovog Balkana. Labuda. Sam sebe nakautira freba. Jesi se zdrmu u glavu. Ovo je kad te neko natjera da ideš da se tetoviraš. Vidiš, djevojka mu puna tetovaža, on ništa, isto invalid kak. Znam s koliko je filo onoj trepsi. Daj mačke, daj, sad kad skoči na nekog svi ovo. Samo na sebi. Garant. Maja. Dobro mi je razgovor, gledao. Aaron, happy birthday! Come here! Jao, dijete ne znam šta ga je snašlo, ovaj će se razvaliti 100%. Jao, nije mi ništa gore, ovako sam ja znao par puta pasti. Led je čudo. Možda je se zabio u gustu. Slomi vrat. Gdje vi? Stupid. What the? Ovo je sad odgovor na drugo auto. O majko Božja. Zaustavite ljude. Yeah, let's go! Oh! Are you good? Ovaj se baš razvalio. Redi poleti. Ovo će završiti na nekoj grani 100%. Nije će, aj. Ufati ga. Ono je bio... Kak se zove? Sova. Sova ga ufatila. Jes sova. Ovo sam ja. Pa brate, inače vozim mountain biking, ali ovo brate, lik inače vezi. Mačka je kraljica, standardno. Lezi, boli te briga. Ali pogledao sam. Oh god. Gdje će ovaj završiti? Oh my. Jo, nisam ne vidio ovo dole. Ovaj pospa led, ću pospa led. Evo ga, fail mjeseca, pospa led.
Posipa sol po ledu. Jao, brata svinja. Nije slika popjet, nije slika vratio kuću po selu. Ovo mačka pripomaže. To je s kućnom biciklu. Bježite odavde. Gledaj debila. Jesu se ovi ljudi retardirani nekad, majke. Bratovi koji nisu ali se brat tu. Brat, ne može da voda. Opet, nazad, naprijed, desno. Onda vijem. Ali se brat tu. Ne znam gdje ću. Ja sam preko fulio stranu. I ova će završiti, neće u glavi. Možda hoće, neće. Na kičmi, kičma, glava. Ljudi, to je bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio video. Nije bio toliko dug, ali ja mislim da su ovi failovi bili jako dobri. Vidimo se iduće sedmice u novim failovima. Subscribeujte, lajkujte video. Vidimo se idućeg puta.